Atongoi kauntini ya Kitui nimeneka kukavamwe na kumanza usongio kukonia utavi wa kithangathi na wala wende mbosini kauntini isu ona itina wakwithiwa atongoi methi mayumania mauneni mekivathukani kukonia utavi usu kukulu uo mwani engineer Amos Mwema motongoi kuma isio cia mwingi wala inena na vilingi wa maovo mosini wa mwingi wawetekana atongoi ma kaunti ni maikete mutongoi mokukiti utavi uo iwetekana kauwa kithangathi wenda ngwatanio ya atongoi onthe ma kaunti ya Kitui. Osia Kimanzi nukuelesia. Ainena na vilingi wa maovo musini wa mwingi engineer Amos na wawetakana utavi wa kithangathi kauntini ya Kitui ni wikathite muno aikulia atongoi alasa kuwe na alama kwitia mianya kivathukanio ya utongoi kukavamwe kukwatana na kukitana na utavi wa kithangathi iwetakana kau wa kukitana na utavi ndutonyekana ni mutongoi umwe enzi wa Kitui County nengwenda kukulia atongoi maitu ma Kitui County twikatete kosa kila kindu kina nenwe ni mukomen na mena sundi vala kwa mutonga Kithumula ward cha kithangathi twikatete kuskiosa na ubuthu nundu kindu kiu ni mwisio muno kwa kaunti ya Kitui ni mwisio muno kwa enenzi ma Kitui kwa unaitu ni binda itu kuma vala ventongo itu ya chama cha Wiper bwana Stephen Kalonzo wa Musyoka pamwe na mutongo witu ngitu mwendete muno wetu wa Charity Ngilu nundu izu nicho chindu ila zizubu ya amwenenzi kwa une tukwenda atongo ya sumo nzema kwatane na tuikatete kwithia tukwenda kwekea kio eweka atete enenzi ma Kitui County nundu ninonie kio niwa tatia ngangana muno uretete kithangathi lakini nundu eweka na atongo yalange mayo mukwata koko ukwithia neni wake titawina vinya kavindani kau engineer Amos aimotula mutemo mbunge wa Gikuyu Kimani Ichung'wa kwa uneni wake kavindani kalona atambukite kauntini ya Kitui aitetea athozia ma kithangathi so mtu asikuone wivu sababu uko na kakitu sababu ya kuuza mchanga endelea kuuza mchanga na endelea kujenga manyumba ya affordable housing. Engineer Amos aiwetakana utavi ndoina utethio kwi enenzi ma kaunti ya Kitui na muno ilembeta ya mwingi nondo kulinga nondo nevie bwana Eshung'wa anena thenyola manai kwa mutonga kula Kithumula kwa mutonga ward ni mana nenie temo manengete ila kateo sio takithangathi vinya wa kutakithangathi cha mwenenzi wa Kitui County wiyovo Amos aikulia enenzi alamethito mainenga na mwanya wa maloli kwizila ithekani na miundani yo kutava kithangathi kimbusini mavindizye muno ukonia wanangiko wa utavi na kuungamia mituo isu na kivuo kikwatawa ni mavia kivuo kikwatawa ni kithangathi kwa uwa andu asimu wanenga ni matiuko nima tate kwisilia na magwisilia muno nikenda weza kwithia nitwatethia mwenenzi na nitwatethia kaunti ya Kitui kithangathi ni kitu tichandu ma serikali timchani ticha Eshung'wa kithangathi ticha Eshung'wa kithangathi ni kitu ta mwenenzi wa Kitui na ethia ni cha loteria mundu utethio wa kithangathi walete kwambia Kitui County ngirivoti ya vilingi wa maovo kuma va musini wa mwingi kiliombunge ni cha mwingi katika undine ya Kitui Osia Kimanzi.